bendiga, mis hermanos, una vez más en nuestro culto especial desde Bonaire. Estamos transmitiendo hoy el penúltimo culto especial con el reverendo Andrew Darrell. Estamos transmitiendo vía nuestro Facebook, página que es Iglesia MM Bonaire, y también nuestro canal de YouTube MMM Bonaire. Amén. Es una bendición. El canal también Betel Televisión nos está transmitiendo en vivo una vez más por sus 6 satélites: América, Norte de África, Europa, Australia. Usted ahora abre su corazón y será seguro bendecida. ¡Aleluya! ¿Cuántos vinieron a adorar al Señor? Si viniste a adorar al Señor, levanta tu mano. Yo vine a adorar. Oh, levantad manos santas. ¡Aleluya! Padre, aquí estamos una vez más, adorándote, Dios mío. Gracias por tu presencia, oh Dios. Oh Dios, en esta noche, Jehová, queremos ver tu gloria, Dios mío. Estamos muy agradecidos, papá, por todos estos días que nos has visitado, Jehová. Oh, tu palabra fue muy profunda, tu presencia muy real, Señor. Has sanado, has libertado, has bautizado con el Espíritu Santo. Nos has dado palabras directamente a nuestros corazones. Pero Dios, en esta noche queremos algo mayor, Señor. Sorpréndanos en esta noche con tu gloria, Padre. Señor, no queremos terminar esta actividad con una persona enferma o no liberado, Dios mío, Jehová. Queremos tu gloria en esta noche. Padre, derrama tu gloria, derrama tu bendición. Iglesia, levanta tu mano, pide a Dios algo más en esta noche, algo más grande, Padre, algo terrible, Jehová, algo que nos cambie, que nos transforme. Ya está aquí. Gracias, Señor. Gracias, Jehová. Gracias, Señor. Dios bendiga a mi hermana. Dios bendiga a mis hermanos. ¿Cuáles están contentos? ¿Cuáles están en victoria? Amén. Sabemos que Dios ha hecho grandes cosas en los aires celestes, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Amén. Yo he recibido mucho de Dios, y aún quiero más. Y quiero más para ustedes. Quiero ver a todos bautizados en el Espíritu Santo. Nadie puede salir de este ayuno atado con cualquier... No. No puede ser. Amén, hermanos. Y mi deseo es que Dios bautice a cada uno esta noche. Esta noche. Esta noche. Una iglesia con cada uno lleno del poder de Dios. Eso es lo que necesitamos, aleluya. El poder de Dios en nuestras vidas. No tomo más tiempo, amén. Con nosotros el reverendo Andrew Darrell en la exposición de la palabra del Señor. God bless you all tonight.
Bless his name. Bendecid su nombre. We'll go back to what we were ministering this morning. Vamos otra vez a regresar a lo que estábamos ministrando en esta mañana. If the Lord take us out of it, we come out. Si Dios nos saca de allí, salimos. Bless his name. Hallelujah. We go back to Exodus chapter 13. Regresamos a Éxodo capítulo 13. And we read from verse 17 to 18. Y leemos el versículo 17 y 18. Éxodo 13, versículos 17 y 18. Mis hermanos lo tienen. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Bless his name. Hallelujah. We're ministering again from the subject, the journey to the promise is through the supernatural. Predicamos otra vez bajo el tema: el viaje a la promesa es por medio de lo sobrenatural. Bless his name. Let's pray. Vamos a orar. Father, thank you tonight for another opportunity to be in your presence. I thank you for a special anointing. Thank you for the Holy Spirit, the enabler. Quicken our lives tonight in your presence. Let your word go forth with free course. Let your word, oh Father, enter our hearts. Let your word transform us tonight. Bless us in this house tonight. Touching each and every life that is in this place, Father. Let not one person, oh Father, leave the same way as they came to this house. I promise you to give you the glory for all that you do in our midst. In Jesus' name. People of God say, El pueblo de Dios dice: you may be seated in the presence of the Lord. puedes sentarte en la presencia del Señor. Bless his name. Bendecir su nombre. Life within itself is a journey. Vida en sí mismo es un viaje. And the spiritual life is a journey also. Y la vida espiritual también es un viaje. Because it has a destination. Porque tiene una destinación, Has a beginning and have an ending. tiene un comienzo y tiene un final. You remember Paul the apostle in his journey in his spiritual life. ¿Usted recuerda a Pablo el apóstol en su viaje, en su vida espiritual? He said he had not yet attained to the goal that he was trying to reach. Él dice allí que aún no ha alcanzado su propósito, But one thing he was prepared to do, pero algo estaba dispuesto a hacer. he was prepared to forget those things that were behind Estaba listo para olvidar lo que ya pasó and reach for those things that were before him. y alcanzar las cosas que estaban delante de él. He said he would press towards the goal, Él the dijo, high calling in Christ. él dijo que se iba a esforzar para llegar a la meta principal en Cristo. See, he was so conscious of where God wanted him to be Él estaba muy consciente donde Dios quería que él esté. that he recognized I was not there yet. Y él reconocía que él no estaba allí aún. But I will press my way to there. Pero haré mi camino a la meta. But God has a way when he calls us. Pero Dios tiene un camino cuando él nos llama. He takes us through a process. Él nos toma por un proceso, nos lleva por un proceso. He's molding us for what he wants to do with our lives. Él nos está moldeando para lo que él quiere hacer con nuestras vidas. And because we live in time,
Y We live in time. porque nosotros vivimos en tiempo, He lives in eternity. Él vive en eternidad. We always looking at our watch Nosotros siempre estamos viendo nuestro reloj and the calendar. We begin to look there and think it's too late. y también el calendario y decimos que es demasiado tarde. And we frustrate ourselves with the time. Y nosotros nos frustramos nosotros mismos con el tiempo, But God is more concerned with the preparation. pero Dios está más preocupado con la preparación. He will spend more time preparing you for what He has for you to do. Él toma más tiempo preparando a usted para lo que Él tiene para que usted haga para Él. But sometimes we want to go in a hurry to do what God called us to do. Pero a veces tenemos prisa para hacer lo que Dios nos llamó a hacer. We look into the Word of God tonight, Vemos la palabra de Dios hoy en día and we see very clear how God takes people through a y process. vemos muy claro cómo Dios lleva una persona por un proceso. When He brought the children of Israel out of Egypt, Cuando sacó los hijos de Israel de Egipto, 430 years they were slaves. 430 años fueron esclavos. Now, being slaves, it will train you to be a certain way. Y ser esclavo te entrenan para ser de cierta manera. They were being oppressed for 430 years. Ellos estaban siendo oprimidos por 430 años. Now, the enemy would have had them working very hard. El enemigo los dejaba trabajar muy duro. They would have learned to build. They would have known to construct buildings. They would have known what to do in those areas. Ellos aprendieron construcción y cómo construir. But the enemy would never, the enemy that was oppressing them will never teach them how to fight or to war. Pero el enemigo que los oprimía nunca les enseñó a pelear o ir a la guerra. Because that would have been dangerous to their own self, yes? Porque eso sería muy peligroso para ellos. So when God was bringing them out of Egypt, Pues cuando Dios les estaba sacando de Egipto, He had a short journey, a short route for which He can get them into the promised land. había una ruta muy corta que los podía guiar y llevarlos en la tierra prometida. But knowing their hearts, Pero conociendo sus corazones, knowing they are people that don't know about war, que era gente que no sabía pelear, He said, I won't take them through the short route, no voy a llevarlos por la ruta más corta, lest when the Philistines come out against them porque los filisteos pueden salir en contra de ellos, and they see war, they will faint in their heart y si ellos ven guerra pueden desmayar en su corazón and they will turn back and go to y Egypt. regresarán a Egipto. So rather than to face the conflict, Pero allí para confrontar el conflicto, they would go back to their old life. ellos regresarán a su propia vida. And that is what I want to share with you tonight. Y esto es lo que yo quiero compartir con usted en esta noche. That God will pull you out from the world, Que Dios te saca de este mundo, but He will guard you against certain things at the beginning of your Christian walk. en el principio de tu caminar cristiano, Él te guarda de ciertas cosas, protege de ciertas cosas. Because if He exposes you to certain things too early, you will turn back. Porque si Él te expone a ciertas cosas demasiado temprano, usted puede regresar. So He shield you from those Pues things. Él pone un escudo ante usted de esas cosas. But you might be saying to Him, Lord, I am ready. Usted puede decir a Él, Señor, yo estoy listo. I am ready to go forward. Estoy listo para salir adelante. But He's always taking His time. Pero siempre, again, Yeah, He's always taking His time Él siempre toma su tiempo and molding His people. y da o moldea a su pueblo. When He brought them out of Egypt, Cuando Él los sacó de Egipto, He chose to take them by the way of the Red Sea. Él escogió para llevarlos el camino del Mar Rojo, But He had a shorter journey. He could have taken them through another route. pero tenía un otro ruta que era más corta. But He decided, let me take them the long way. Pero Él tomó la decisión de llevarlos por el camino más largo. I thank God for the years He taken processing us. Yo doy gracias a Dios por los años que Él tomó en el proceso de nuestras vidas. The things I would have asked God to use me to do
when I now begin in ministry. Las cosas que yo pedí a Dios para que yo podía hacerlo, que ahora veo en el ministerio, I would not have been able to handle it. no tenía la capacidad en ese entonces para atender con esas cosas. Bless the name of Jesus. But God knows how to take his time Pero Dios toma su tiempo and process you. y pasarte por el proceso. So he said, let them go to the way of the Red Sea. Él dijo, deja que ellos vayan por el camino del Mar Rojo. And he knew that when Pharaoh saw them by the Red Sea, Y él sabía que cuando Faraón los miraba al Mar Rojo, yes, when Pharaoh saw that they were at the Red Sea, they couldn't go across. cuando Faraón los vio allá en el Mar Rojo que no podían cruzar, In his mind, he felt like they are trying to go out, but there is no way forward. en su mente él pensó que ellos trataban de salir, pero no había una salida. And so the Lord said, I will harden his heart, and he will begin to think he can go and defeat them. Y Dios dijo, voy a endurecer su corazón y él pensará que él puede derrotarlos. When I read that, I felt good about that. Cuando yo leí eso me sentí bien, Because God sometimes set up the challenge so that you can win. porque Dios a veces pone el reto para usted vencer. When God set the exam, you will pass it. Cuando Dios pone el examen, usted lo pasará. 1 Corinthians chapter 10 tell us some Primero things. de Corintios capítulo 10 nos dice algo. You don't need to turn there. Hallelujah, No Jesus. hay necesidad de ir allá. It spoke about the children of Israel, Habla de los hijos de Israel, how they all came out of Egypt under Moses. como todos ellos salieron de Egipto bajo el liderazgo de Moisés. They all passed through the clouds and through the waters, Todos ellos pasaron por la nube y el agua and they were baptized through the sea. y fueron bautizados cuando pasaron el mar. And they all drink of the same spiritual rock that followed them. Y todos tomaron del mismo roca espiritual, And that rock was Christ. y esa roca era Cristo. And then the Bible tells us that God was not pleased with many of them. Y la Biblia nos dice después que Dios no estaba contento con muchos de ellos. I don't want to stay there tonight. No quiero quedarme allí en esta noche. But one of the main things it said to us in that verse, Pero una cosa que nos dice allí, that the things that had happened to them is for our example que las cosas que pasaron con ellos es para nuestro ejemplo, to who the end of the world will come. donde va To us who coming to the end of the age. para nosotros, un ejemplo para nosotros que nos ha tocado vivir el tiempo final. So when I look at the life of Israel, Pues cuando yo veo la vida de Israel, the history can teach me something about my own life. la historia me puede contar algo tocante mi propia vida. And in the same chapter, God said this in one of the verses: Y en el mismo capítulo Dios dice esto en uno de sus versículos: there is no test that is taken you such as it's common to all men. no hay ninguna prueba que es sobrehumano para cualquier persona. Never sit in church and think that you have some unique problem that nobody else ever went through. Nunca te sientes en la iglesia pensando que tú tienes un problema único que nunca antes nadie tuvo. Sometimes the devil whisper in people's A ears veces el diablo susurra en los oídos de la gente. and said, look how everybody is happy. Mira cómo todos están contentos. Look how everybody is strong. Everybody is strong. Y todos son fuertes. But only you. Solamente usted. Look at your life. Mira tu vida. And have you in a corner keeping your little pitiful parties. Te tengo en una esquina allí con tus fiestas You're feeling sorry for yourself. Usted siente pena por usted mismo. But the truth is, Pero la verdad es, while you thinking you alone is going through this situation, cuando usted está pensando que usted solo está pasando por esta situación, the word of God said what you're going through is common. Every man go through that same kind of la trial. palabra de Dios dice lo que usted está pasando es común. Cada hijo de Dios pasa por esas cosas. Because what you don't understand is that the other man may be standing in faith. Lo que usted no entiende es que la otra persona está parándose en fe.
And his faith may have him standing praising God. Y su fe le tiene allí parado adorando a Dios. Sometimes his situation is worse than yours, but he is praising God by faith. A veces la situación de él es peor con el de usted, pero él está allí en fe adorando a Dios. And the devil is lying to you and saying, look, he don't have a problem. It's only you have a problem. Y el diablo se está mintiendo y te dice, él no tiene problema, solamente usted tiene problema. But you have to believe the word of God. Pero usted tiene que creer la palabra de Dios. All the trials that come to you is common. Todas las pruebas que vienen a su vida son comunes. All believers go through those problems. Todos los creyentes pasan por esos problemas. The next line said, but God is faithful. La siguiente línea dice que Dios es fiel. He will not suffer you to go through what you cannot bear, what you cannot handle. Él no te pasará por algo que usted no puede atender. I read that verse many years ago. Yo leí ese verso muchos años atrás. God will not allow me to go through anything I cannot handle. Dios no me permitirá ir por nada que yo no puedo atender, que yo no puedo confrontar. So if the devil bring it to my doorstep, si el diablo me trae a mi puerta, it means I can handle it. Eso quiere decir que yo puedo atender con eso. Because God would not send any exam that I cannot pass. Porque Dios no me mandará ningún examen que yo no puedo pasar. He never set us up to fail. He set us up for triumph, for victory. Nunca Él nos pone, aleluya, para fallar. Él nos pone para vencer, para triunfar. So whenever you see the test come, pues cualquier momento que usted ve la prueba venir, just remember you have a faithful God. Solamente recuerda que tú tienes un Dios que es fiel. Who will not suffer you to go through more than you can handle. Que no le pasará a usted por un proceso que usted no puede atender. But with the situation, with the test, with the temptation, pero con la situación, con esa prueba, con esa tentación, He will open a door for you to escape. Él abre una puerta para usted pueda escapar. There is deliverance in every situation. En cada situación hay liberación. There is a way out from everything that you ever get involved Hay un in. camino para salir de cualquier situación que usted se encontró. I don't care what it is tonight. No importa qué usted está pasando en esta noche. God is faithful. Dios es fiel. He will bring you out of it. Él te sacará de eso. He will bring you out of it. Él te sacará de eso. The only reason it is at your door or in your life El único motivo que está a tu puerta o en tu vida is because God trusts you to bring victory and praise to His name. Porque Dios te confía que usted saldrá victorioso de ahí y adorar a Dios. He wants that test to become a testimony. Él quiere que esa prueba sea un testimonio. So you must continue to walk in faith. Pues usted tiene que continuar a caminar en fe. Because God is not setting you up to destroy you. He's setting you up to show you His glory. Dios no está poniéndote un camino para destruirte, está encaminándote para mostrarte su gloria. He wants to reveal to you who He is. Él quiere revelar a usted quién es Él. He wants you to know that when the enemy come against you, Él quiere que usted sepa cuando el enemigo venga contra usted, I am your God and I will reveal myself. yo soy tu Dios y yo me revelaré a mí mismo. I will reveal who I am to you. Voy a revelar a usted quién soy yo. This Pharaoh Este faraón that is coming after you today, viene contra usted hoy en día. after this day, Después de este día, you will see him no more. usted no lo verá más. I come to tell you tonight, Vengo a decirte en esta noche, there are some things that are coming after you. hay ciertas cosas que vienen detrás de usted. This Pharaoh had them for 400 years. Este faraón los tenía por 400 años. And just for a little while, they seem like they escape. Y parece por un momento corto, parece que ellos escaparon. You call it temporary freedom. Usted lo llama a libertad temporaria. They just begin to praise a little bit. Comenzaron a adorar un poquito. They
feel a little nice, you know. I find some freedom. Sentieron un poquito bonito. Yo encontré un poquito de libertad. I'm about to celebrate Voy a celebrar being liberated from my past. ser liberado de mi pasado. And I'm going forward now. Y voy adelante ahora. But while they were going forward, Pero mientras están yendo adelante, the sea was standing in their way. el mar estaba en su camino. And they cannot figure out how to go over that sea. Y ellos no podían saber cómo pasar ese mar. Because all their life they never saw a sea open. Porque nunca en su vida han visto un mar abrirse. You don't have to know how God is going to deliver Usted you. no necesita saber cómo Dios te va a liberar. But what you know, He is faithful. Lo que usted tiene que saber que Él es fiel. He will deliver you. Él te liberará. You don't know how, Usted no sabe cómo, but you are sure. pero usted está seguro. I am coming out of this. Voy a salir de esto. I am coming out of this. Voy a salir de esto. I'm coming out of this Voy a tonight. salir de esto. Oh, bless His name. Hallelujah. Hallelujah. I'm coming out. Yo salgo de esto. I'm not coming out because of my ability. No salgo de esto por mis capacidades. I'm coming out because of His ability. Yo salgo de esto por sus capacidades. So the sea is before them. Pues el mar estaba enfrente de ellos. And what looked like to the enemy, Y lo que parecía para el enemigo, like if the life is trapped, que la vida está ahí atrapado. the enemy think that you're trapped, El enemigo piensa que usted está atrapado. but the enemy is wrong. Pero el enemigo está equivocado. You're not trapped. Usted no está atrapado. It is a setup. Es una trampa. God is setting you up Dios está haciendo una trampa to reveal Himself to you. para revelar a Él mismo a usted. If you never got sick, Si nunca usted estuvo enfermo, you would have never know that God is a healer. usted nunca conocerá que Dios es un sanador. If you never had a need, Si nunca usted tenía una necesidad, you will never know God is a provider. usted nunca conocerá a Dios como un proveedor. Bless the name of Jesus. Bless the name of Jesus. God puts you in a situation, Dios te puso en una situación. and out of the situation He brings revelation. De esa situación Él te trae revelación. So He wants to set you up first. Él quiere primeramente ponerte ahí. Israel is going to learn about Him Israel va a aprender tocante a Dios. because they're standing at the sea. Porque están parados allí ante el mar. And when they were standing at the sea, Y cuando estaban allí ante el mar, bless the name of Jesus. You stand back a little forward. You get up. Bless the name of Jesus. I want you to make song with your foot like you're coming after me. Don't come though. Just stay there and make the song. So they're at the sea. están ante el mar. And Pharaoh is coming after them. Y Faraón está viniendo detrás de You ellos. got to let me hear that footstep. La me escuché cosas, más duro. Face me like you're coming. Face this way. Hallelujah. So here they are trapped by the sea. Aquí están atrapados ahí en el mar. And they're hearing the song. Y está escuchando el sonido. It's a familiar song. Es un sonido conocido. It's a song that they know for 400 Es years. un sonido que conocen por 400 años. It's a song of your past. Es un sonido del pasado. It's a song of your oppression. Es un sonido de tu opresión. You hearing that song? Usted está escuchando ese sonido. It is the wheels of Pharaoh. Son los molinos. The wheels of Pharaoh. Los molinos de Faraón. And the whip of Pharaoh. Y el látigo de Faraón. They're hearing this song. Está escuchando el sonido. Sometime while you're serving God, A veces cuando usted sirve a Dios, you're hearing the song. usted escucha el sonido. You're hearing the song. Escucha el sonido. The song of your past. El sonido pasará. If you were sick with something, Si estás enfermo con algo, you thought that when you give your life to Jesus, cuando usted entregó su vida al Señor, you thought that when you give your life to Jesus, usted dudó cuando entregó su vida al Señor, all your problems would have gone away. todos tus problemas se Would have gone. irán, Would have leave you. te abandonarán. And so you thought that
Y usted pensó eso. So you came to church Así usted vino a la iglesia. and you give your life to Usted entregó Jesus. su vida al Señor. But when you went home, Pero cuando usted regresó a casa, you're hearing the está sound. escuchando el sonido. You're hearing the Está sound. escuchando el sonido. You're hearing the Está sound. escuchando el sonido. Something is behind you Algo está detrás de usted. and it's familiar. Y es familiar. This is my problem Este es mi problema. for years gone by. Por años que pasaron. And I'm hearing it in my Estoy ears. escuchándolo en mi oído. You got to have faith. Usted necesita tener fe. You have to hear it. Usted tiene que escucharlo. And you got to believe that God is faithful. Y usted tiene que creer que Dios es fiel. But when they're hearing the song, Pero cuando escucharon el sonido, they begin to cry out. comenzaron a gritar. They say, my God, Dice, mi Dios, were there not enough graves in Egypt? no había suficientes tumbas en Egipto. It's better we had stayed in Egypt and died Era mejor quedarnos en Egipto y morir than allí. to come over here and die. En vez de venir aquí a morir aquí. Make that sound. When I was in the world, Cuando estaba en el mundo, I used to serve the devil. yo servía al diablo. And many things went a little wrong with me. Y muchas cosas fueron mal conmigo. But now, Pero ahora I'm serving the Lord Jesus. estoy sirviendo al Señor Jesús. I don't expect to be sick. No espero ser enfermo. I don't expect these problems in my No life. estoy esperando estos problemas en mi vida. But I'm hearing them at my door. Pero los escucho a mi puerta. The song is coming to me. El sonido viene a mí. And many of you have Y questions. muchos de ustedes tienen preguntas. What is this, Lord? ¿Qué es esto, Señor? I thought you deliver me. Yo creí que usted me libertó. How come this thing is coming to me? ¿Cómo esto está viniendo a mi vida? How come this thing is coming? ¿Cómo es que esto está viniendo? Hallelujah. But your God say, Pero tu Dios te dice, Moses, Moisés, the people are turning around el pueblo está volteándose, regresándose. and they're looking at the situation. Y están viendo la situación. When you're at home, Cuando usted está en casa, you're looking at the sickness. usted mira a la enfermedad. You're reading the doctor's report. Usted lee el reportaje médico You're staring at your husband y está viendo a tu esposo. because he's not behaving well. Él no está bien Because you're staring at the problem. porque usted está viendo el problema. The Lord said, tell the people to turn around. Dios le dice, di al pueblo que den la vuelta. Take your eyes off of this Pharaoh. Quita tus ojos de este faraón. Tell the people to look forward. Di a la gente que ven adelante, mira adelante. Tell the people, look forward. Di a la gente que miren adelante. This Pharaoh Este faraón that you see today, que usted está viendo hoy you will see him no more. va a ver más. Hallelujah. Amashamalaya sai. Kenama sembra kidala setai. Andalai shemala sende. Kema semala sombra. Lokama shepetise. Some of you left home Algunos de ustedes salieron de su casa. and you're coming to the Usted service. vino al servicio. Make the song, make the song. But as you're coming, you're hearing it. Pero cuando usted está viniendo, usted lo escucha. You will never become anything. Nunca serás alguien. You can think you're going to that retreat, Usted piensa que usted va a ese retiro, but you ain't got anywhere to go. pero usted no tiene ninguna parte para ir. I am coming after Yo you. voy detrás de usted. You will never get out of my hands. Usted nunca saldrá de mis manos. You will never get out of this Usted situation. nunca saldrá de esta situación. You're hearing this song Estás escuchando el sonido and you're coming and trying to sing, y usted viene y trata de cantar. but your mind is listening to this Tu sound. mente está escuchando el sonido. But God said to you tonight, Pero Dios te dice en esta noche, this enemy that you hear this night, este enemigo que estás escuchando esta noche, you will hear him no more. usted no lo escuchará más. No more. No más. God is going to destroy him tonight. Dios lo va a destruir esta noche. How many believe it? ¿Cuántos lo creen? How many believe it? ¿Cuántos lo creen? How many believe it? ¿Creen?
Bless his name. I said, bless his name. Dije, bendecir su nombre. Bless his name. Bendecir su nombre. Bless his Bendecir su name. nombre. Hallelujah. Pelesima la kanda yaso. Ima samalaya. Peke sima dosi miatele. Ima samba kida lo shepe. Enana sima sikende. Mangela sabratise. Hallelujah. I am Hamlin. I can't go anywhere. No puedo ir a ninguna parte. This is the Red Sea. Este es el Mar Rojo. And look where he got me. Y mira dónde él está. I'm serving the Lord, Yo sirvo al Señor, but I'm trapped in a corner. pero estoy atrapado en una esquina. Something got a hold of my life, Algo me tiene atrapado and it's coming after y me. viene detrás de mí And he feel like he's trapped. y me persigue y estoy atrapado. The children of Israel feel like they're trapped. Los hijos de Israel sintieron como estaban atrapados. They have nowhere to No go. tenían lugar donde ir. But don't worry about it. Pero no te preocupes. Your God says, stand still. Tu Dios te dice, párate quieto. Stand still. Párate quieto. And you will see the salvation of the Usted Lord. verá la salvación del Señor. You will see how God can deliver. Usted va a ver cómo Dios puede liberar. You'll see how God can set free. Oh, usted va a ver cómo Dios puede libertar. Don't be fighting up. Don't fight up. No pelees, no pelees. Just be at peace. Solamente esté tranquilo. Tenga paz. Relax tonight. Relax. Descansa, descansa en esta noche. God is up to something tonight. Dios va a hacer algo en esta noche. He called you here tonight Él te llamó aquí en esta noche. because he wants to deliver you. Él te quiere libertar. Oh, bless the name of Jesus. Bless the name of Jesus. Bless the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. That's why it called for faith. That's why it called for faith. That's why. That's why it is called for the children of God to live by faith. Por eso él llama a los hijos de Israel para vivir por medio de la fe. Because with this Pharaoh Porque cuando este faraón, and with this close to me, así de cerca de mí, it looked like my life is over. parece que mi vida se ha terminado. But God said to Pero Moses, Dios dijo a Moisés, tell the people, di a la gente, you don't have to fight. usted no necesita pelear. I will fight for you. Yo pelearé por usted. You just stand still Usted solamente esté quieto and watch me fight for you. y mira que yo voy a pelear por usted. I am going to give you the victory. Yo voy a darte la victoria. So whatever you come here with tonight, Pues cualquier cosa que usted trajo aquí en esta noche, whatever in your past cualquier cosa de su pasado, is threatening your future, te está amenazando tu futuro, tonight it's going to be over. esta noche terminará. How many believe that tonight? How many believe that tonight? ¿Cuántos lo creen en esta noche? Shemela sebriete le masai. Pala sobre kidian samalasai. Bless his name. Bless his name. This is a big challenge. This is a big challenge. Eso es un reto muy grande, Because this is a big sea in front of me. porque eso es un mar muy grande enfrente de mí. How do I go forward? God said to go forward. Dios dijo que tenía que ir adelante. ¿Cómo voy a avanzar? I cannot see the way forward, Yo no veo la manera como avanzar, but God is saying go pero forward. Dios me dice avanza. I don't see a way. No veo un camino. God will make a way Dios hará un camino where there seem to be no way. donde parece que no hay camino. He works in ways we cannot see. Él trabaja de maneras que nosotros no podemos ver. He will make a way for me. Él hará un camino para mí. God will make a way. Dios hará un camino. He will open a way Él abrirá un camino through the supernatural. sobrenatural.
You don't have to use your own efforts. Usted no tiene que usar su propio esfuerzo. You don't have to use your own strength Usted no tonight. tiene que usar su propio fuerza en esta noche. Supernaturally, Sobrenaturalmente, God is going to take care of the business for you. Dios va a atender ese negocio para usted. How many can praise the Lord tonight? ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Bless his name. Bless his name. He said, Moses, Dijo Moisés, stretch your hands to the sea. "Este Push your rod es tu mano, usa tu vara to that sea. a ese mar." And the sea opened. Y el mar se abrió. It opened. Se abrió. God is faithful. Dios es fiel. He will always make a way of escape. Siempre Él tendrá un camino de escape. There's always a way of escape Siempre hay un camino que usted puede escapar. that you can go through Que it. usted puede pasar por medio de ese camino. Tonight, I want you to be confident. En esta noche yo quiero que usted tenga confianza. You don't know how it's going to happen, Usted no sabe cómo va a acontecer, suceder. but God knows why He brought you Pero here. Dios sabe por qué Él te trajo acá. He is going to cut off your past. Él va a cortar tu pasado. Something's been troubling you for a long time. Cosas que estaban atacándote por mucho tiempo. It had held you Que captive. te tenían cautivo. And notice what it brought to the people. Y mira Notice what Pharaoh brought to the people. lo que Faraón trajo a la gente. Great fear, fear. Mucho miedo, miedo. God tonight is going to cut off fear from many people. Dios en esta noche va a cortar miedo de muchos de ustedes. After this night, Después de esta noche, you won't have fears in your usted life. no va a tener miedo más en su vida. God is about to cut off fear. Dios está a punto de cortar miedo. Don't be afraid of this Pharaoh, No tengas miedo de este faraón, because I will show you before your very eyes porque te voy a mostrar ante tus ojos how I'm going to put him under the sea. cómo yo lo voy a poner debajo del mar. So that which you fear, Pues lo que estás temiendo, you're going to watch how I cut it off. usted va a ver cómo yo lo voy a cortar. And then you'll give me Y glory, después usted me dará gloria, because I delivered you porque yo te he libertado from the fears of your past. de los temores de tu pasado. Bless the name of Jesus. Your fears is going away tonight. Tus miedos se irán en esta noche. Those things that threaten your life, Esas cosas que amenazan tu vida, always worrying about it, siempre estás preocupado tocante eso. God is taking it away from you tonight. Dios lo va a quitar de usted esta noche. I come to tell you, Yo vine a contarle a usted, just like Moses told the children of Israel, igual que Moisés dijo a los hijos de Israel, don't look at the enemy anymore. no mires al enemigo más. Tell my people to turn around. Di a mi pueblo que den la vuelta. Take your eyes off the situation. Quita tus ojos de la situación. Put your eyes on God. Pon tus ojos sobre Dios. Go forward. Avanza. Go forward. Avanza. Go forward. Avanza. Victory is yours today. Victoria es de usted hoy. Victory is yours today. Victoria es de usted hoy. How many can praise the Lord? ¿Cuántos pueden adorar al Señor? How many can praise the Lord? ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Bless his name. Your God is up to something. Tu Dios va a hacer algo. He already have it planned. Ya lo planificó. And he has planned your deliverance. Y Él planificó tu liberación. He has planned your freedom. Él planificó tu libertad. And it doesn't matter what the enemy have in his mind. Y no importa lo que el enemigo tenga en su mente. Tonight the Lord is going to cut him off. Esta noche Dios lo va a cortar. Tonight the Lord is going to cut him En off. esta noche Dios lo va a cortar. You say, Pastor, how he's going to cut him off? Tal vez usted diga, pastor, ¿cómo él lo va a cortar? Just like Moses, Igual que Moisés. I'll wait for the directions. Espero para la dirección. Whatever the Spirit say tonight, Lo que el Espíritu diga en esta noche, that I'm going to do.
eso yo haré. Just like how the Spirit tell Moses, Igual que el Espíritu dijo a Moisés, push your rod, avanza, push the rod ponga tu vara, usa tu vara over the sea, sobre el mar, and it opened up the way. y abrió. Whatever the Lord say tonight, Lo que Dios te diga en esta noche, we are going to obey Him, usted va a obedecer a Él, and victory will be y ours. victoria será de nosotros. Oh, hallelujah. Bless His name. Bless His name. Bendecir su nombre. Bless His name. The Lord know your capabilities. Dios conoce tus capacidades. He know what you can do. Él sabe lo que usted puede hacer. He already said to them earlier, Y Él ya dijo a ellos más temprano, I did not choose the other way for you, the other route. no escogí la otra ruta para ustedes, Because if I take you there, you would be afraid. porque si los llevo por allí, ustedes tendrán miedo. So I take you this way. Por eso les llevé por este camino. But some will ask the question, is this way better than that way? Pero algunos se preguntarán, ¿es este camino mejor que el otro camino? Because I give my life to Christ and it looked like the same thing. Porque yo entregué mi vida a Cristo y parece lo mismo. I don't see any difference. Yo no veo ninguna diferencia. The same problems I had there, I have here. El mismo problema que tenía los tengo ahora también. Be quiet tonight. Quédate quieto en esta noche, cállate. Stand still Párate quieto and watch the hand of God. y mira la mano de Dios. Watch the hand of God. Mira la mano de Dios. Hallelujah to Jesus. Let's praise Him tonight. Vamos a adorarlo en esa noche. We are praising Him for His faithfulness. Adórenle por su fieldad. We trust in His faithfulness. Lo confiamos en Él por su fieldad. He did not bring you over here in His kingdom Él no trajo a usted en su reino so that Satan can prevail against you. para que Satanás pueda vencer a usted. He brought you over here. Él te trajo acá. He said, I will build my Él church, dijo, yo construiré mi iglesia and the gates of hell shall not y prevail las against puertas it. del infierno no podrán vencer y prevalecer. You are not going to lose tonight. Usted no va a perder en esta noche. God is going to bring deliverance to your life. Dios va a traer liberación a tu vida. Freedom. Libertad. Freedom Libertad from your past, de tu pasado, from your fears, de tus temores. all that held you back Todas esas cosas que te mantenían for many years. detenido por muchos años. That's what this retreat is for. Para eso es este retiro. This retreat is to break those things Este retiro va a romper esas cosas. that was hindering your life Lo que estaba estorbando tu vida from going forward. de avanzar, God is going to destroy it tonight. Dios lo va a destruir en esta noche. How many believe that tonight? ¿Cuántos lo creen en esta noche? Hallelujah to Jesus. Hallelujah. Wherever the Lord leads you, Donde Dios te guíe, He always protects you. Él siempre te va a proteger. Bless the name of Jesus. Stand up. Stand up, stand up. Hallelujah. While Pharaoh, put on the heels again. Bless the name of Jesus. Kamala Sebri and Lemesi. I need one person else. I need somebody else. Can you come? Hallelujah to Jesus. Bless His name. Stand up before me. The angel of the Lord, El ángel del Señor, he would be the one leading us to victory. Él es aquel que nos guía a victoria. So the Lord, when he took Israel out of Egypt, the angel of the Lord was leading in front. Cuando el Señor tomó su pueblo, sacó su pueblo de Egipto, el ángel del Señor estaba guiándolos. And so the angel is leading the way. Pues el ángel está guiando. We are not going blind. No estamos yendo ciegos. God is leading the way. Dios nos está guiando. Bless the name of Jesus.
But the angel is in front. Pero el ángel está delante, enfrente. And the enemy is at the back. Y el enemigo está Hallelujah. atrás. What a conflict. Un conflicto. What a conflict of interest. Qué conflicto de interés. When I look in front, Si veo adelante, I can see the leading of God. yo veo la guianza del Señor. But I still hearing something here. Todavía estoy escuchando algo. Hallelujah. I can see God in my life. Yo puedo ver a Dios en mi vida. I can see him leading me. Yo veo que Él me está guiando. But this song here, Pero este sonido acá is like a torment in my como ears. un tormenta en mis oídos. This thing would not let me go. Esto no me deja ir. It will not let me go. No me deja ir. But I'm closer to victory tonight. Pero estoy más cerca de la victoria en esta noche. I'm closer to victory. Estoy más cerca de la victoria. So I'm having two feelings. Dos sentimientos. When I look in front, Cuando veo adelante, I can see the glory of God. puedo ver la gloria de Dios. The angel and the cloud is in front. El ángel y la nube está enfrente. It look like my future is bright. Parece que mi futuro es iluminante. It look like something good is going to happen. Parece que algo bien va a pasar, bueno va a pasar. It look like my life is going to turn out to be something wonderful. Parece que mi vida va a tornarse a ser algo tremendo. With the leading in front. Con la guianza enfrente. But this song here, Pero este sonido acá, this song here este sonido is threatening my future. está amenazando mi futuro. It is threatening my future. Está amenazando mi futuro. I got to destroy it. Tengo que destruirlo. Something got to happen with this. Algo hay que pasar con él. I feel the anointing. Yo siento la unción. I feel God's presence in my life. Siento la presencia de Dios en mi vida. But when this service, when I take my eyes off of this, Cuando quito mis ojos de esto, I feel all these symptoms in my body. siento todos esos síntomas en mi cuerpo. I feel all this negative coming into me. Siento todo ese negativismo venir a mi vida. I am confused. Estoy confundido. How can the two things be operating at the same time? ¿Cómo las dos cosas pueden estar operando al mismo tiempo? I am so glad if it was only this alone. Estoy muy contento si era solamente esto. But while I'm looking towards here, Pero cuando yo veo adelante, this is coming closer. esto me llega más cerca. And sometimes Y a veces, the song is getting harder. y el sonido es más fuerte. That is a threatening sound. It's coming after Es un me. sonido que está amenazando. It's coming after me. Viene detrás de mí. It wants to destroy my Quiere life. destruir mi vida. Hallelujah. Hallelujah. I wonder if you can relate to what I'm saying tonight. Me pregunto si usted puede relacionarse a lo que yo quiero decir en esta noche. Because many of us, Porque muchos de nosotros we can see God in front of podemos us. ver a Dios enfrente de nosotros. We can see God in our lives. Podemos ver a Dios en nuestras We vidas. can see some clouds, some glory. Podemos ver ciertas nubes y gloria. Some promises look like it's in front. Ciertas promesas que están enfrente. But we also hearing this sound. Pero estamos escuchando el sonido. This negative sound. Este sonido It negativo is threatening my life. que amenaza mi vida. And I'm tired of hearing Y it. estoy cansado de escucharlo. It's putting fear in my heart. Pone miedo en mi corazón. Will I ever achieve what God called me to achieve? ¿Lograré alcanzar lo que Dios me llamó a alcanzar? Will I ever become what God called me to become? ¿Lograré hacer lo que Dios me llamó para hacer? With this song behind me, Con ese sonido detrás de mí. it got to be cut off. Tiene que ser cortado. Bless the name of Jesus. Bless the name of Jesus. Bless the name of Jesus. Thank you, my Lord. Thank you, my Lord. Thank you, my Lord. Gracias, mi Cristo. Thank you, my Lord. Gracias, mi Cristo. You're a faithful God.
Eres un Dios fiel. You're a faithful God. Eres un Dios fiel. You will not leave me in this. Usted no me dejará en esto. All of a sudden, De repente, the angel of the Lord, el ángel del Señor he left from in front. quítate de adelante. Come. He left from in front. Quítate de adelante. And he come between me and the sound. Y se pone entre yo y el sonido. The angel left in front and went behind. El ángel se quitó de adelante y está ahora a mi espalda. He began to block the enemy. Comenzó a bloquear el enemigo. Hallelujah to Jesus. Hallelujah. God, fire and cloud that was in front. Dios, su fuego y nube que estaba enfrente. The angel of the Lord come and went behind. El ángel del Señor vino y se puso detrás de When mí. God see your enemy, Cuando Dios ve tu enemigo, he move in position to protect you. Él se mueve en posición para proteger a usted. Hallelujah! Bless his name. Bless his name. Bless his name. Let me divert to another story. I'll come back right here. Let me divert. Déjame desviar a otra historia. Voy a regresar acá. Elisha the prophet, Elías el profeta he was on the mountain estaba sobre el monte with his servant Gehazi. con su siervo Gehazi. And while he's up there, Y cuando estaba allí, the enemy came up to the mountain. el enemigo vino al monte. The enemy surround the whole mountain. El enemigo rodeó todo el monte. When Gehazi got up the morning and peeped, Cuando Gehazi les levantó en la mañana y estaba viendo así, he run back inside. salió corriendo para adentro. He said, Master, Dijo, maestro, we are in trouble. tenemos problema. The report we got this morning, listen to the report. Escucha el reportaje que encontramos esta mañana. They surround us all around. Nos tienen corralados completamente. That's what the eyes can see. Eso es lo que los ojos pueden ver. Sometime you wake up one morning A veces usted se levanta en la mañana, and you don't feel good in your body, usted no se siente bien en su cuerpo, and you go and see the doctor. y usted va a ver al doctor, When he deliver that paper to you, y cuando él te da ese papel, the enemy is all around el you. enemigo está alrededor de usted. You want to know what is happening now. Usted quiere saber qué está pasando ahora. Gehazi could only see the enemy, what the enemy is doing. Gehazi solamente pudo ver lo que el enemigo estaba haciendo. But the prophet said to him, don't worry. El profeta le dice a él, no te preocupes, There is more on our side hay más a nuestro lado than on their side. que están de otro lado. Gehazi looked at the prophet. Gehazi mira al profeta. He said, something is wrong with him. Él dice, algo está mal con él. More on our side. Más de nuestro lado. 1, 2. 1, 2. Something is wrong with his maths. His math is Algo wrong. está mal con su matemática. Because he said there is more on this side. Él dice que hay más a este lado. But I only count me and him Y on solo the yo mountain. cuento yo y él. 1, 2. 1, 2. Let me see again. Déjame ver otra vez. What is he saying? ¿Qué está diciendo? Hallelujah to Jesus. Hallelujah to Jesus. There is a realm that you cannot see Hay un ambiente, una esfera que usted no puede ver with the natural con eyes. tus ojos naturales. The prophet said to the Lord, El profeta dijo al Señor, open his eyes. abre sus ojos. That and all would have created a little problem. Solamente eso hubiera creído un problema, un pequeño problema. What do you mean open my eyes? My eyes is open. ¿Qué él quiere decir abrir mis ojos? Mis ojos están abiertos.
Sometimes preachers just come and preaching things that I know. A veces predicadores vienen a predicar cosas que yo ya sé. I'm not stupid. No soy un bobo. I feel the pain. He don't feel the pain. Yo siento dolor, él no siente el dolor. And come to tell me that I got the victory. Y me viene a decir que yo tengo la victoria. I don't want to hear nonsense this morning. No quiero escuchar tontería en esta noche. Open my eyes. Abrir mis ojos. My eyes is not closed. Mis ojos no están cerrados. My eyes is open. Mis ojos están abiertos. Bless his name. Every day you're preaching to me victory, victory. Todos los días me predicas victoria, victoria. I don't see no victory. No veo ninguna victoria. All I see is trouble. Solamente veo problemas. You preaching freedom, Usted predica libertad and I feel in pain. y yo estoy sintiendo dolor. These things don't make sense. Estas cosas no tienen lógica. Okay, Gehazi, be quiet. Ok, Gehazi, voy a estar quieto. Stand still Párate aquí. and look again. Mira otra vez. And the Lord pulled back the veil. Y Dios quitó el velo. That's what revelation is. Eso es revelación. Is moving the curtain, moving the veil. Es quitando la cortina, quitando el velo. So you can see the will of God for De tal you. manera que usted puede ver la voluntad de Dios. And when the Lord opened his Y eyes, cuando Dios abrió sus ojos, he saw angels vio ángeles. Surrounding them. Estaban alrededor de ellos. Angels on fire. Ángeles en fuego. Fiery chariots were surrounding them. Carruajes de fuego estaban alrededor de ellos. When he looked like that, Cuando él vio eso, oh yes, sí, God is good Dios es bueno, all the time. siempre es bueno. He put a song of praise in this heart of mine. God is good Dios es bueno, all the time. siempre. He put a song of praise in this heart of mine. God is good. Dios es bueno, God is Dios good es bueno, all the time. siempre. When you walking in the valley and the shadows all around, do not fear, No tengas miedo, for he can guide you. porque él te puede proteger, He can keep you safe and él te sound. puede guardar, He has promised él te ha prometido to never leave you nunca dejarte nor forsake you. y dejarte. And his word is good. Aleluya. God is Dios es good bueno, all the time. siempre. He put a song of praise Aleluya. in this heart of mine. God is good. Dios es bueno, God is Dios es good bueno. all the time. Siempre. Ha- Hallelujah! Bless his name. Bendecir su nombre. When he looked, Cuando vio, he recognized, reconoció, I am protected. estoy protegido. Now I want you to see something clear. Yo quiero que usted vea algo muy claro. This is a revelation. Eso es una revelación. When his eyes was open, Cuando sus ojos estaban abiertos, his eyes open did not put the angels there. sus ojos abiertos no puso los ángeles ahí. When he opened his eyes did not put the angels there. Cuando él abrió sus ojos no pusieron los ángeles ahí. They were always there, Siempre estaban ahí, but his eyes were shut. pero sus ojos estaban cerrados. God is always there, Dios es siempre ahí, but your eyes is shut. pero tus ojos están cerrados. But tonight, Pero en esta noche, he's going to open your Él va a abrir tus eyes ojos so you can see de tal manera que usted pueda ver victory is que near. victoria está cerca. Victory is near. Victoria está cerca. Victory is Victoria near. está cerca. Ama shamalaya sai. Ama sebra kiriansa. Victory is here. Victoria es de usted. Victory is in this place tonight. Victoria está en este lugar en esta noche. The things that have been chasing you,
Esas cosas que estaban persiguiéndote and have you afraid. y te dejaban tener miedo. Always worry about if you're going to make it. Siempre usted va a estar preocupado si usted iba a lograr. God always had a plan for your life. Dios siempre tiene un plan para su vida. He always had some protection. Él siempre tiene su protección. And so you see the angel is here. Pues usted ve, el ángel está aquí. But bless God, Pero bendiga a Dios Gehazi was not seeing the angel. que sus ojos, ¿que quién? Gehazi. Gehazi. Gehazi no vio a los ángeles. He wasn't seeing the angel. No estaba viendo a los ángeles. He was seeing the enemy. Estaba viendo el enemigo. You have to be careful tonight. Usted tiene que tener cuidado en esta noche. Satan likes to roar. Satanás le gusta ser como el león. He roars like a lion. Ruge como el león. When a lion roars, Cuando un león ruge, all the animals begin to run wild, todos los animales comienzan a correr, confused, confundido, and then he snatched y them. después él los agarra. But you got to be careful. Pero usted tiene que tener cuidado. When you're hearing that sound, Cuando esté escuchando ese sonido, you have to know in your heart, usted tiene que saber en su corazón, God have protection for me. Dios tiene protección para mí. God have a plan for my life. Dios tiene un plan para mi vida. The angel of the Lord surrounds me, El ángel del Señor me rodea and God is going to destroy the y enemy. Dios va a destruir el enemigo. He said, just look forward. Él dijo, solamente mira adelante. I have a supernatural plan for you. Tengo un plan sobrenatural para usted. Stand still. Párate quieto. I want somebody tonight Yo quiero que alguien esta noche, to stop being preoccupied in your mind. para dejar de estar preocupado en tu mente, Cast all your cares upon the Lord. echa toda tu ansiedad sobre el Señor. Cast it, put it on Him. Póngalo sobre Él. Say, Lord, I'm not going to take on anything Señor, no voy a tomar nada más. tonight. Esta noche I'm standing still. voy a parar, estar quieto. If it's the first time in your life you ever do it, Si es la primera vez en tu vida que lo vas a hacer, God wants you to be at peace. Dios quiere que usted tenga paz, Know that I am going to deliver you. sabiendo, Know that I'm going to deliver you. sabiendo que yo voy a libertar a usted This night. esta noche. This night. Esta noche. I said this night. Dije esta noche. This night. Esta noche. This night. Esta noche. The Pharaoh, Faraón, the enemy, el enemigo, who you have known all those years, es todos esos años usted conoce, who has fatigued your life, que te fatigó tu vida, who has put your life in so much que pain, puso tu vida en tanto dolor, through so much hardship. tantas cosas fuertes. This night, Esta noche you wouldn't see him usted anymore. no lo va a ver más. You wouldn't see that thing anymore. Usted no va a ver esa cosa más. That's what God was telling Israel. Es lo que Dios estaba contando y diciendo a Israel. Your place of faith. Tu lugar de fe. Faith is about resting. Fe es descansar. The Bible said, he that has entered into that rest, La Biblia dice, el que entró en este descanso, that's the rest of faith, es un descanso de fe. has ceased from his own labors, Cesó de sus trabajos, as God did from his. como Dios cesó de sus trabajos. At the beginning of the world, En el comienzo del mundo, when God spoke everything into being, cuando Dios pronunció todo para ser, God rested. Dios descansó. God went back to his throne Dios regresó a su trono and he took a seat y tomó un asiento. and he just watched how the things are going. Y solamente estaba viendo cómo las cosas estaban yéndose. He is resting. Él descansó. God entered into a rest. Dios entró en un descanso. He said, he that is of faith, Dice el que tiene miedo, they enter into a rest. el que tiene fe entra en mi descanso.
You don't have to worry about anything Usted else. no tienes que preocuparte con nada más. I'm totally trusting God. Yo confío a Dios completamente. I am not going to plan how it's going to happen. No voy a planificar cómo se va a acontecer. God knows how I'm going to get over that sea. Dios sabe cómo yo voy a cruzar ese mar. I have no clue how I'm going to cross that Yo no sea. tengo ninguna idea cómo lo voy a cruzar, But I am resting. pero voy a descansar. I am in faith resting. Estoy en fe descansando. Tonight, just relax for a En esta while. noche solamente descanso por un momento. You know, sometimes you come to church, A veces usted viene a la iglesia and even while the pastor is preaching, y aunque el pastor está predicando, your mind is on your su problems. mente está en tu problema. You say, when service over, Usted dice, cuando el servicio termina, I want to tell the pastor something. yo quiero contar al pastor algo. I hope he don't go out too quickly. Espero que él no se vaya demasiado rápido. You're preoccupied with your own Estás problems. preocupado con tus propios problemas. I want to talk to the pastor Quiero hablar con el pastor about a doctor report I got. de tocante el reportaje médico que recibí. I want to see him personally. Yo quiero verlo personalmente. Don't see me, see Jesus. No me ve a mí, mira a Jesús. See Mira a Jesus. Jesús. He sent his word. Él mandó su palabra. He sent in his word to you tonight. Él te manda su palabra en esta noche para Be usted. at peace. Tenga paz. Rest. Descansa. Rest. Descansa. I am going to destroy your enemy. Yo voy a destruir tu enemigo. This enemy you see tonight, Este enemigo que usted está viendo en esta noche. you will see him no more. Paz. Hallelujah. Bless his name. 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 Worship him. Worship him. Adora, adora, adora a Dios. Worship him. Adora a Dios. Let me give you some Bible. Déjame darte alguna escritura. The Bible. Yeah. It said, Dice, be ye anxious for nothing. no seas preocupado por nada. Don't be in a mental state of confusion for No nothing. tienes que estar en un estado mental de confusión por nada. How many things? ¿Cuántas cosas? Nothing. Nada. Nothing. Nada. Nothing. Nada. Your money, Tu dinero, your health, tu salud, your family, tu familia, relationships, relaciones, job, a trabajo, nothing. nada. Be not anxious for No nothing, seas preocupado, afanado por nada. but in everything Pero en todas las cosas, with prayer con oración and y supplication, súplicas, make your requests known to God. haga tu petición conocido ante Dios. And he will give you the peace Y Él te dará la paz that passeth all que understanding. sobrepasa todo entendimiento. And he will guard your heart and mind. Y Él guardará tu corazón y tu mente. The Amplified Bible said, La Biblia amplificada dice, he will mount garrison. A garrison is when they have that legion of soldiers that is guarding. amén, Él montará, esos son soldados que están guardando, protegiendo, protecting. Yes, when soldiers, those old Roman soldiers, they will put up their shield and they will form a Ok. circle. Cuando los soldados romanos ponen su escudo y forman un escudo alrededor, con sus escudos juntos, So the enemy cannot de penetrate. tal manera que el enemigo no puede pasar esos escudos Well, juntos. God said when you pray to him, Dios dice, cuando usted ora a Él, he will mount that kind of protection on your mind. Él montará, pondrá esta clase de protección alrededor de tu mente, So you will be at de peace tal manera que puedas estar en paz until I deliver you from the hasta situation. que yo te libere de esa situación.
So tonight, esta noche, don't be worried about anything. no te preocupes con nada. Don't be worried about your health. No te preocupes con tu salud. Don't be worried about your No te family. preocupes con tu familia. Don't be worried about your No te finances. preocupes con tus finanzas. Don't be worried about No te anything. preocupes con nada. It doesn't matter how bad the report No is. importa cuán malo es el reportaje médico. God is faithful. Dios es fiel. God is faithful. Dios es fiel. Bless his name. Bless his name. Be still. Esté quieto. Be still. Esté quieto. And know that he is Y God. conoce que Él es Dios. Though the mountain be removed, even though the mountain will be removed. Aunque el monte no se movió. I'm quoting a scripture. Ok. Though the mountain shall be removed, El monte será movido and the hills be carried into the sea, y serán echados los collados, montes en el mar. our God is in the midst of us, Dios está en medio de nosotros and we shall not be moved. y nosotros no seremos movidos. It doesn't matter what is happening around you. No importa lo que está pasando alrededor de usted. If the mountain is falling into the sea, Si el monte está cayendo en el mar, be still. esté quieto. Your God is in the midst of you, Tu Dios está en medio de usted and you shall not be removed. y usted no será removido. You will not be moved. Usted no será movido. Tonight, Esta noche, the peace of God paz de Dios is the first sign es la primera señal that your faith is coming que alive. tu fe está recobrando vida. I am not worried anymore. No estoy preocupado más. I came to this service worried Vine a este servicio preocupado, about many things. tocando muchas cosas. I'm even talking to myself and saying, Vine hablando a mí mismo diciendo, the days are running out quickly. los días están pasando rápidamente. I hope I get my victory Espero que obtenga mi victoria before the days are over. antes que los días pasen. But God was Pero listening. Dios estaba escuchando. He planned to give you your victory. Él planificó para darte tu He victoria. planned to give you your victory. Él planificó para darte tu victoria. Sit still Esté quieto and watch the y salvation of the mira la Lord. salvación. Watch the salvation Mira la of the Lord. salvación. Bless the name of Jesus. Bless the name of Jesus. Pelesima lakanda la Messiah. Palasibra kadiansa malasaya. When God opened up the way tonight, Cuando Dios abre el camino en esta noche, that enemy think the way that you're going through, este enemigo toma el camino que usted va, por el cual usted va a pasar. I can keep following you. Yo puedo seguir persiguiendo a usted. But God has a plan tonight Pero Dios tiene un plan en esta noche to cut him off. para cortar a él. So God put the angel there Dios puso el ángel allí because the process was going on. porque el proceso estaba andando. The angel was to withhold his hands. El ángel tenía que detener su mano. The angel was to withhold the hands of the enemy, El ángel estaba allí para detener las manos del enemigo. so the enemy cannot do further destruction in your life. Que el enemigo no puede hacer más destrucción en tu vida. Maybe you had a sickness, Tal vez tienes una enfermedad, but God was holding it back pero Dios le está deteniendo ahí so it don't get worse. para no empeorar. God have it under control Dios lo tiene bajo control because he is bringing you to the moment porque Él te está trayendo al momento where he's going to deliver you. de donde Él te va a libertar. And tonight is that night Y esta noche es esa noche. where God has brought you here. Dios te trajo acá, So the angel is holding him back pues el ángel está deteniendo allí until you come to faith
hasta que usted recobra fe, until you stop worrying. hasta que usted deje de preocuparse. God wants to see your faith, Dios quiere ver tu fe, because without faith porque sin fe it's impossible to please God. es imposible agradar a Dios. So God tell them to be still, Dios le dice para que estén quietos, and he is waiting for them to be still. y estaba esperando ellos estar quietos. So the angels stay there all night Pues el ángel estaba allí toda la noche and hold the enemy back. deteniendo al enemigo. God is holding back the enemy Dios está deteniendo al enemigo, while he is building up your faith. y mientras usted está recobrando fe, While he's building your faith. mientras usted está recobrando fe, Bless the name of Jesus. Bless the name of Jesus. Now that they were still, ahora que estaban quietos, now they are relaxed a little bit, ahora está más tranquilo, because they see how God working porque están viendo cómo Dios está and trabajando, pushing back the enemy. que está empujando al enemigo. Then all of a sudden, De repente, the Lord opened up the sea, Dios abre el mar. and now they're through here. Ahora están pasando, They're through. te pasan. The door is opening for La deliverance. puerta de liberación está abierta. Freedom is coming. Libertad está de camino. Victory is ahead. Victoria está adelante. I can see it now. Yo lo puedo ver ahora. I can see it opening. Yo veo una abertura. I can see how God is going to bring me out now, Yo veo ahora cómo Dios me va a sacar de esa situación. because the sea is opening. Porque el mar está abriéndose. My faith is beginning to get strong, Mi fe comienza a estar más fuerte. because I trust God now. Porque ahora confío a Dios. They look, a way is opening for me. Ellos están viendo que hay un camino. So the angel, El ángel, he left there. quítate allí, He left there, quítate allí. and he go back in front. Y va otra vez enfrente. Hallelujah to Jesus. But God people Pero el pueblo de Dios is already in faith. ya tienen fe. They are now stronger. Están más fuertes. They believe their victory Ellos is now. creen que su victoria está cerca. And this enemy, Y este enemigo, when he saw the angel move, cuando él vio que el ángel se quitó, he thought he had an opportunity, él pensó que tenía una oportunidad. and he come running again. Y comenzó a correr detrás de ellos otra vez. Hallelujah to Jesus. Bless his name. He's running, coming after you. Está corriendo detrás de usted. But God is about to arrest him. Pero Dios lo va a arrestar. Bless his name. God is about to take a hold of him. Dios le va a controlar. Bless the name of Jesus. Can you play God for me? Amén. Can you play the role of God? What do I need to do? You have to collect him and take him away. Polanco. Gloria a Dios. You have to take him and carry him away. Yeah, seriously. Ven, carry me. Just vice him and take him, man. Take him. Bless the name of Jesus. Bless the name of Jesus. Gloria. Stay away. Ve, Go away. ve, vai. Go at the back, out of the sight of the people. Aleluya. Hallelujah! I am a Shamalaya. Hey, Shema Kamalai Shema. I'm a Shebriende. That's how the problem is going to go. Así el problema se irá. Hey, where is the song? ¿Dónde está el sonido? Where is the song? ¿Dónde está el sonido? Where is the ¿Dónde sickness? está el sonido? Where is the disease? ¿Dónde está el Where it is? I'm free. Estoy libre. I'm free. Estoy libre. I'm Estoy free. libre. Hallelujah. Hallelujah. Tonight, Esta noche, walk to the sea. Come here. ven acá. Shema la kebreyende le Messiah. If you've been hearing that enemy Si usted está escuchando a ese enemigo, before you come to the service, antes de venir a este servicio, don't kneel down. Don't kneel down. no se arrodillen. Stand still. Párate quieto. Stand Párate still. quieto. There are some things.
Hallelujah. Bless his name. Lift up your hands. Lift up your hands. Levanta tus manos. Lift up your hands. Levanta tus manos. The enemy El enemigo that you were seeing before, que usted estaba viendo antes, the enemy you were hearing before, el enemigo que estaba escuchando antes, you came to church with him, usted vino a la iglesia con él, hearing him coming behind you, escuchando él detrás de usted, the symptoms you feel in your body, las síntomas que usted siente en su cuerpo, the torment in the mind, la mente tormentada, all the negatives he was putting behind you. todas las cosas negativas que está poniendo detrás de usted. After this moment here, Después de este momento, when you look back for him, cuando usted voltea a verlo, you will see him no usted no lo va a more. ver más. You will see him no Usted no more. lo va a ver más. How many believe that tonight? ¿Cuánto lo creen esta noche? Lift up your hands, lift up your voice. Lift up your voice. Levanta tu voz, levanta tu voz, Lift up your voice. levanta tu voz. Amashama laya sebri ende lemesia. Kema sabra kamalati ende lemensikai. Bless the name of Jesus. Bless the name of Jesus. Bendecido el nombre de Jesús. Bless the name of Bendecido el Jesus. nombre de Jesús. Bless the name of Jesus. Bendecido el nombre de Jesús. Close your eyes in this place. Close your eyes and focus on the Lord. Cierra tus ojos. Focus on the Lord. Enfócate en el Señor. Belesi beyond la Messiah. God will take care of the enemy. Dios va a tratar con el enemigo. But the people had a role to play. Pero los hijos, la gente tenía un rol, You had to tarea. take the responsibility and act. Usted tiene que tomar la responsabilidad de actuar. And act. Actuar. The supernatural Sobrenatural is what God uses. es lo que Dios usa. You think many times it's by might or by power, Usted piensa muchas veces por fuerza o poder, but it's the supernatural. pero es sobrenatural. I feel in my spirit Siento en mi espíritu. 3 times. After the count of 3, the people must shout, I am free. I am free. 3 times. And you count 1, 2, 3, let them shout that. 1, 2, 3 again, let them shout that. 1, 2, 3, they shout that again. I'm free. I'm free. And 1, 2, 3, I am free. 3 times. Yes, yes. Hallelujah. Vamos a hacer esto, hermanos. Bless his name. Cuando yo cuente hasta 3, usted levantará su voz fuerte y dirá, yo soy libre. Voy a contar una vez, otra vez, 1, 2, 3. Usted levantará su voz fuerte y dirá, yo soy libre. Y lo voy a hacer por tercera vez. Cuando 1, 2, 3, usted dirá, yo soy libre. Bless his name. You have to participate in your freedom. Usted tiene que participar en su liberación. If you say you won't shout, if you say I'm not going to shout, Si usted dice que no va a gritar, you will stay in your bondage. usted va a quedar en su atadura. Simple obedience to the truth. Obediencia a la verdad. And God is going to set you free tonight. Dios te va a libertar. Hallelujah. Lead it. Voy a contar hasta 3 y usted va a decir fuerte, yo soy libre. 1, 2, 3. Yo soy libre. Hallelujah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hallelujah. Oh, my Shema, Kema, Laya, Sama, Laya. Oh, my Shema, Kema. Oh, my Shama, Laya. Hey! Hey! Come on, Sheba Kaya! Ah! Hallelujah! Oh,
God is here. Keep praising the Lord. Keep praising the Lord. Keep praising the Lord. Adora a Dios, adora a Dios. Keep praising the Lord. Hallelujah. 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 Ay, Shamala Sai. Ode Ashemala Samba. Ima Shamalai. Iramasheba. Confiamos en ti, Señor. Shemalaya. Hallelujah. 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 Keep worshiping. Keep worshiping. Adora. I'm following the word of God. Estoy siguiendo la palabra de Dios. When the enemy was taken from them, cuando el enemigo se quitó de ellos, they worshiped the way. Adoraron en su camino. Miriam picked up the timbrel. María tomó la tamboreta. And they began to sing. Comenzó a cantar. Raise the song, my sister. Hallelujah.
Touch. 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 Que me sebra catalai. Turn him loose. Turn him loose. Be healed in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Worship him. Oh. Freedom. I feel freedom. El camino. Yo solo guiaré. Oh, milagro viene de camino. Mi milagro. Aleluya, alabanza es de camino. Mi milagro viene de camino. Una vez más, aleluya. Viene de camino, aleluya. Mi milagro viene de camino. No me callaré, glorificaré. Mi milagro viene de camino. Mi milagro viene de camino. Mi milagro viene de camino. Canta, canta, canta. Viene de camino. Oh, aleluya. Milagro viene de camino. Aleluya. Yo no desmayaré, en Dios confiaré. Mi milagro viene de. Your hands be upon him, Lord. Your hands be upon him. Your hands be upon him. Lord, I cancel the enemy. I ask you to touch his life. Minister to him. Minister. Touch him. Touch him. You enemy. I see today. No more. No more. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus.
viene de camino. Mi milagro viene de camino. Yo declararé, en Dios confiaré, mi milagro viene de camino. Mi milagro viene de camino. Mi milagro viene de camino. Y no resbalaré, en Dios confiaré, mi milagro viene de camino. ¡Sí, aleluya! Mi milagro viene del camino. Mi milagro viene del camino. No desmayaré y en Dios confiaré. Mi milagro viene de camino. Mi milagro viene de camino. Mi milagro viene de camino. Yo no desmayaré, en Dios confiaré. Mi milagro viene de camino. Mi milagro, aleluya, viene de camino. Gloria a Dios. Mi milagro viene de camino. Y no desmayaré, en Dios confiaré. Mi milagro viene de camino. ¡Aleluya! Viene de camino. Mi milagro viene de camino. Mi milagro viene de camino. Mi milagro viene de camino. Yo no desmayaré, en Dios confiaré. Mi milagro viene de camino. ¡Aleluya! Viene de Camino, el milagro viene del camino. En Dios confiaré. Mi milagro mi milagro soberano. viene de camino. Viene de camino. Yo desmayaré, tu Dios confiaré. Mi milagro viene de camino. ¡Aleluya! Aleluya. Aleluya. Viene de camino.
Hallelujah. Hallelujah. The way to victory, the journey to victory is through the supernatural. Amén, gloria a Jesús. Tell them, the journey to victory El viaje a la victoria is the supernatural. es por medio de lo sobrenatural. You don't have to worry. Usted no tiene que preocupar. How am I going to do this? ¿Cómo lo voy a hacer? You have a great God. Usted tiene un Dios grande. He knows how to set you free. He knows how to set you free. Él sabe cómo hacer usted libre. Sometimes he have a simple plan. A veces tiene un plan muy simple. He told Moses to stretch the rod. Él dijo a Moisés para estrechar ese varo. But tonight, Pero en esta noche, he tell us we must shout 3 times. en esta noche nos dijo que teníamos que gritar 3 veces. And when we shout, Y cuando gritamos, I felt the hand of God coming down. yo sentí la mano de Dios descender. And then in my spirit right away, En mi espíritu, I felt they must worship right now. yo sentí que tienen que adorar ahora. Because when Israel sends victory, Cuando Israel sintió la victoria, they begin to worship. comenzaron a adorar. Hallelujah to Jesus. Hallelujah. He's with us. He is with us. Él está con nosotros. Sometime you read the Bible, right? A veces usted lee la Biblia. And he said, I wish I was there with Moses. Usted dice, yo deseo estar allí con Moisés. I wish I was there with Abraham. Deseo que yo podía estar allí con Abraham. But Jesus said Abraham wished to see these days. Pero Jesús dice que Abraham deseó ver estos días. Because the Spirit of God, Porque el Espíritu de Dios He flows inside His people today. fluye dentro de sus gente. He is touching everyone. Toca a todos. He's not only on Moses like in those No days. solamente sobre Moisés como en aquellos días. He touches everybody. Ahora toca a todos. When you open up yourself, Si usted abre usted mismo, comes down. Él desciende. He wants you to know, Él quiere que usted sepa, I am your God. yo soy tu Dios. I am your God. Yo soy tu Dios. And no enemy Ningún enemigo can destroy you. puede destruirte. Bless His name. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. I don't even know the song, but it's so sweet in my spirit. Hallelujah. Let's sing it one more time. Una vez más, vamos a cantarlo. Raise your voice. Levanta tu voz. Oh, yes. Yes, milagro. Yes. Oh, sing it again. Oh, yes. Oh, milagro. Oh, hallelujah. Oh, yes. Bless the name of Jesus. Oh, hallelujah. 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 Hallelujah.
Oh, hallelujah. 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 Bless his name. Some petitions. Bless his name. Bless his name. María Polanco. Es the aunt of Brother Polanco. Bless his name. We lift up Maria Polanco before the Lord. She has cancer. Father, you're bigger than cancer. Stretch forth your mighty hands even now, Father. She's waking up every day to that enemy. She's hearing the sound of death. She's hearing the song of my time is cut off. But tonight I pray your spirit will visit her. The anointing of the Holy Ghost will hover over her bed, over her life, Father. Manifest your healing presence. You said to Israel, I am the Lord God that healeth thee. You are the same yesterday, today, and forever. Let your healing virtue flow to her. We curse cancer, that foul spirit that permeate the body and cause the pain. We rebuke it in the name of Jesus. Death, I speak to you. I said you go back to your place. We cancel death and his assignment. We cancel you in the name of Jesus. Father, life, let life come to her. Let life, you are the author of life. Let life come to her. Bless the name of Jesus. Minister to her tonight. Send the angels to her bedside. Strengthen her. Lift her up from the bed of affliction and cause her to walk in victory. Turn this test to a testimony. Cure her of this evil disease in Jesus' name. We thank you. Hallelujah. Glory to God. And bless his name. Lino and Angustina, fathers of Polanco, they are sick that God can heal them both. The mother and the father of Polanco, Lino and Agostino. Hallelujah. Both father and mother. Hallelujah. Of Brother Polanco. In the name of Jesus. Nombre de Jesús. Father, stretch your hands out, Father. You said to Israel, my hand is not too short that I cannot deliver. Hallelujah, Jesus. So stretch forth thy hands, as Peter said in Acts 4. Stretch it forth to heal, with signs confirming, in the name of the Holy Child Jesus. Let it be for the name of Jesus, for the glory and testimony of Jesus Christ. Raise them from the bed of affliction. Raise them out of the sickness. Be healed, we send healing. The word that has gone forth from the mouth of God shall not return void, but it shall prosper in the way he sent it. Hallelujah, Jesus. We thank you, Father, that the word of healing has gone forth from you, and it shall not return until it changed their life. Healing to the Polancos now. Healing. Healing come to that house. Healing in that home. Healing in their bodies. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Bless his name. Hallelujah. Gloria a Jesús. ¿Y cuando recibió de noche? Dios está bueno, amén. Y Dios está maravilloso. Y no está llegando al final de grandioso retiro aquí.
Es un en 3 días, de una noche más dormir. Y mañana nuevo hora Kinang. Amén. Una vez voy a Kinang.